Ini nili September sang ni somni pali niya. Tuna hin RTP Farm kan meka RTP Farm omna hin National Highway kongsiat na lai Kolasib District thingdol le sethoning karane tuna hian Kolasib District National Highway kong thazo kom thoi theina ta na monitoring committee all NGO te driver and owner welfare te le official atangin SDO kon pui te contractor NHIDCL le anoi sub contractor la pu te ko oma tunan kongsia hi siam thakani theinan lungol thakan ti man me kani nge tuna khan lai kong sia hian motor ke pu kan ari ring khop mai kan khe pha mo ta lang pha mo khe lo wa Kolasib District Truck Owner Association te JAC Kolasib District ten kong thanai na ta na road block te pano siam hial to kha kan rianga ti chuan tun huna hian DC Kolasib te pon an vei boka na hian an mana an tin thome kan chuan ma po hin lo son hiaw ba le lam taka chuan contractor te pon road block ma kha chuan kong po hi azia ta viau mai maro chu na china motor kong se da ba na pu ka ni o me kan ti kha kong se la ya hian ania chu ba min tol le tini hian kong chhun to lampang po kha lon thei turan lo buat saya thei top chun chua road block hial om na chan khan ma son na chara dum tak chu chua ni ina lang e kan kang a hian chhun thar sang lampang khan ni hei chhun lo lam na china motor na kong sia ta wanga lung khora wange puak tur kha lai ding hi ni mele dar pe rut gaya ter घूमते घूमते टायर उड़ गया ओ स्लिप मारता lai kong sia hian motor in hai na sel ta chu wan ke tu ka ni chu ei khol te pon lo in chope ma chun son he patop chun chuma ra chun hun tiam hi ela bi ki ni som ni pathu tanga chiara ogazi som ni pathu tanga chiara bi som panga chung ani vai ni hi ogazi som ni pathu tang chuan ni som le pan hi na ani to ani ro lar kha mai na kal thei lawa JCB nor kala ni he kong tham lang poi lo haw ta piau mai e motor hi tlan thei tak si lo chon hei ke som puruk nei nia helai kong tharan siama hianan motor lian zon phal box silo engchen nge zam dona har san nang chen nge siam don ti ro chu ngai tua thiam har ko mai asam to se chu wang chon an bek lo thei box silo ni bo tha apa tu kau kan kau kau kita nak nawa pakat hati nawa pakat kita nak nawa tuan lain nak anak korki lain nak kau tinggi hati yang lung lian pong hian tai se tu em mai ni kor ni lam tu tuan lain ini ni kan tuan tu hati ni hian minit khat pon zam se motor hi tang nhân man hiu giờ là đi Mizoram lifeline tik tak ani miêu wangin ni khat chu soi lo minute khat lek liệt hian ding po hian motor tam tak chu block man ni hei tu na po minute bum po ni man lo hian isa thi motor lian tang anom man ni hai char mai le hi ta ki tang miêu sia le pakhat kha ke sia ke pu ka bang khan
RTP Farm. RTP Farm khá cầm lỗ mà. Buat hak tingkop, mai kong selai taka motor an selekat mai thina. Lok thei lovin motor lian lora ngam lo na khan lai an semiau sia. Motor lian an ra tirta poi 3M lawang chumo. Civil SDO kon kuite video tingdol te JC toy te an ha top mai monitoring committee ten vai ni hian amun an han plowa he soi sel ngai lai la nei ten soi sel boka ma ero chu thei pato pen an la ki ro chu chiang ani hey nei sai di sel lam pon lo pale it might get damaged. Oh helai chun ma sakna flooring ra thei lo pon lo hong towa traffic jam po hi zia om deu to ra be sayang monitoring committee lo trans hose la police la matrangin additional SP na hova NHCIDC lampang po an GM te le contractor te an lo mo tani coordination committee je si foi tu te pulira te puluna te additional SP robin So if any pothole is getting created like that truck has stuck or another truck has stuck, the whole traffic will easy. But if you have na chun lana sa ve tran kon trang e maro chu du thu sama yang em ro chu hunin lo ke lang chu minute ni khat le ka din pot motor hi zame mem sel mai di kal mo mai po la ni te thei lo thôi an ha to bia ba elai chon feeling ka po hi du thula sam lo chu wang chuan uluk zo ka siam thale turin monitoring committee te hian elai thotu contractor hi an hriat tir ani helai RTP Farm an nu mana po hi a eng lung lo chi te wangin complain a tin helai khor po hi voin nili September nili hian siam zokman anin bei sei bu contractor hen tang report kan ngai thabo coordination committee chairman in fuina te ya zoram chala nani wangin zoram mangai tu kan nia kong thata hian kan zawai mo kan purani tin contractor te fuinek ani nya no chang am rol leu la he tiam tum ta koi ro nia manga lo wal ri ta ma war lai si la er kham National Highway Korasip District kong puitra kan nei thena ta na monitoring committee ten voini an plo RTP Farm hun chu kan du tok ro rianga hi episode 1 kan ngai mai neng chu voina monitoring committee na amuna surprise checking an nei hi ti chuan a tul dan zerin 2 3 4 5 theng pom mai thei an lo ngai chang zel don nia helai mun chu du tok ri phatang